Xi Jinping akaba ari gusura igihugu cya Korea ya ruguru kiri hariya. Ni message ari gutanga, ni message yo kwerekana ko hari alliance idatangazwa, sibyo? Ni igihugu nucléaire cyo kimwe n'Ubushinwa. Cya kabiri ni message kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo kubabwira ngo ntabwo turi twenyine muri no zone kandi dushobora kugena ibiza kuba. Hari nabyita icyo nakita regional diplomacy and geopolitical positioning, no kuvuga ngo mu karere nimba dufitemo abanzi tubyarirwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ese abahari bo bangana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika turi kumwe gute? Iyo ni message ishobora gusobanurwa n'urugendo gusa. Ni nko kubwira Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo we set the agenda. Ejo nibwo nahoze nkubwira ngo cyangwa nitwebwe tugena ibiza kujya mbere. Abanyakorea kuko Ubushinwa basanzwe bafite inzira n'ubundi bagezamo Iran intwaro, Korea ikagize shipping zijyana mu Bushinwa, Abashinwa bakaziha Iran. Atari uko Abashinwa babuze intwaro baha aturuka Abashinwa babuze intwaro baha Irani, ahubwo nyine kuko bakeneye guhunga icyo kintu cyo kuvuga ngo intwaro nizigaragara hari yakari zacu, none bagire gutya Irani babe bayiha intwaro zitari iz'Abashinwa. Amerika ni nazibona cyangwa nibabona bazirasha ahantu kubera nyine iyo conflict, Trump arinjira abonana na Kim Jong Un yageze ku gice cya Korea ya ruguru, ndetse biba byinjiye mu mateka yuko abaye perezida wa mbere wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika uhuye na perezida winjiye muri Korea ya ruguru akiri ku butegetsi. Bari baranahuye muri uwo mwaka mu ntangiriro ngira ngo Hanoi. Ejo nibwo nahoze ndi kukubwira uburyo Ubushinwa busa nk'ubwatangiye kwerurira Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko guhangana ntacyo bibatwaye, bitandukanye nuko ibintu byamye. Yego. Kera Abashinwa basaga nkaho Leta Zunze Ubumwe za Amerika itontoma bakazingira umurizo mu maguru. Ariko ubu babona ko biteguye kwerura bakabwira Amerika ngo no, you can't bully China. Fata urugero, ejo Donald Trump ajya mu Bushinwa, yitwaje ibinyacumi by'abamiliyarderi cyane. Yari yategetse ko Abashinwa ngo bagomba kuzagura indege za Boeing 200. Sibyo? Yego. Uze kundebera ibya Boeing inkuru zigezweho. Kigali Universal Language School, ishuri rya mbere mu kwigisha indimi. Twigisha Icyongereza, Igifaransa, Igishinwa, Igihinde, Igiportuge, Igiswahili n'izindi, kandi mu gihe gito birashoboka hamwe na Kigali Universal Language School. Turagufasha kubona certificate zitandukanye zirimo TOEFL, IELTS, Duolingo, DELF na TEF. Twegere kandi tuguha amahugurwa ku bijyanye na public speaking na interview performance. Akarusho kacu dufite abarimu b'abahanga bo kwigisha indimi ku rwego mpuzamahanga. Twigisha kandi amategeko y'umuhanda yaba mu Cyongereza no mu Gifaransa kuba tumva neza Ikinyarwanda, kandi ukora rimwe gusa ugahita utsinda. Niba kandi ushaka kwiga porogaramu zitandukanye za mudasobwa, karibu muri Kigali Universal Language School tugufashe. Dusanga aho dukorera mu mujyi wa Kigali mu nyubako ya Tropical Plaza floor ya 2. Ushobora kuduhamagara kuri telefone 078 03 64 93 no kuri 07 87 21 68 40. Aka kanya tuvugana ibihumbi by'amatoni y'ibiribwa byuzuye ubwato burimo kogogwa inyanja z'isi bugana mu bihugu bitandukanye. Nguko uko Gasharu General Trading Limited ishyira ibyo kurya ku meza yacu. Kompanyi ikorera mu mujyi wa Kigali izobereye cyane mu byo gutumiza ibyo kurya mu mahanga, cyane cyane salsa tomato paste ziva mu Butaliyani, umuceri uva mu Buhindi, Pasco tomato paste ziva mu Misiri n'ibindi. Niba uri umucuruzi, kurangurira ibyo kurya muri Gasharu General Trading Limited nicyo cyemezo kiruta ibindi ushobora gufata uyu munsi. Batanga facture ya EBM yuzuye ihwanye n'amafaranga wishyuye. Bakorera mu mujyi muri Centenary House, ariko bakagira ububiko bunini ku Muhima hafi y'urusengero rw'Abadivaniste. Hamagara 07 88 30 23 99 cyangwa 07 82 70 40 Yes, reka tubasuhuze tunabaye ikaze mu biganiro n'amakuru hano kuri Nkuye mu Ruge Yves Official. Turizera ko mumerewe neza, turizera ko ibyo muri gukora byose biri kugenda bicamo cyane. Ubwo kandi turanabatumiye ngo mube hafi tubane tuganire kuba bitandukanye hirya no hino. Nitwa Janvier Haki, Nkuye mu Ruge Yves, arahari cyane ngo tubane. Yves na mahoro? Amahoro cyane. Meze neza? Ntabwo meze neza gusa. Meze neza cyane.
ndashima imana ndashima n'abantu tubana ni abantu beza cyane ariko ndanashima abakire badutera iteka bakaza tugakorana cyane. ubundi reka nkubwire cyenda ndashaka kuzibera imbata y'abakire kire nkajya muzana nkabakorera ibintu byanyu kandi ibintu byo kujya mbaho gutyo gusa nkaho u Rwanda rudafite abakire mukireza ni mari twamamaze kandi abakire barahari kandi sindi umukobwa ngo nzajya n'igi ibiceri by'ubuntu banyeneye ibiceri nakoreye sibyo muzane twamamaze reka mpere ku mukire wa mbere mubabwire uyu mukire rero we ni mwiza kuri njye akabona mwiza kuri mwe ibazo umpa amafaranga namwe akabaha amafaranga abandi bakire mba mvuga mwe mubaha amafaranga ariko wampa amafaranga namwe akabaha amafaranga yitwa Cresoro Limited araguza aguriza abantu amafaranga aguriza abakene n'abakire we nta kibazo cy'ubukire afite ibaze niyo mukire tuziranye wemera ko ari umukire ubyemera none ze ko yambwiye ati n'abakire ujye ubabwira baze mbagurize ubwo se urumva atari umukire noneho amafaranga kuguriza urayungukira mu gihe gito kandi inyungu nto ni ukuvuga ngo amafaranga kuguriza ntabwo wemerewe kuyarenzanya amezi ane sibyo ariko akanyungu aba ari gato cyane aho kugira ngo ujye gucunaguzwa n'abantu byandi janvier njya mubwira nti janvier dore twari turi muri restaurant none ngo niyaruriye nsanze birenga bitanu mpa amafaranga ngo ndaje nkubwire hagashira isaha utarambwiye we ntabwo ari uko abigenza amafaranga atari menshi nta ngwate ukenera nta nubwo bisaba amasaha arenze 28 akeneye ingwate n'amasaha 48 ubwo hari uko ntagize ubeje uzarwaza uvuge ngo wabuze uko uvuza umuntu kandi unkurikira imari yawe izahera muri majerwa kandi unkurikira reka umwana wazabura Minerva kwanza abana muri kundeba niba mu rugo batarishyura Minerva bwira papa tujya muri Cresoro bakuguriza va mu manyanga hamagara 0781491053 nako nkubwira nti jya kwiga ikidage cyangwa utuma umwana wawe kwiga ikidage muri Der Sprachen Hub abangaba bigisha ikidage ariko bafite na centre ya examen ibaze kwiga ikidage wigishijwe n'abanyarwanda bize mu Budage b'inzobere mu kidage sibyo centre ya examen ukorera ikaba y'abanyarwanda abo bana akaba ari nabo baguha andi makuru y'inzira zikuganisha mu Budage za Autriche n'ibindi bihugu hariya bigufasha sibyo bagane rero Der Sprachen Hub ni hariya impande ya BTN TV ku Muhima bahamagara 079013 ibintu byose bite bigenda neza igikoma kiryoha ni umushonge mba mbabwira n'uyu mwabantu mwe umushonge iki gikoma ukubona do hari abantu njya mbona muri commentaire kandi kenshi barimo baravuga ngo nimero z'uwo mushonge twazikura kandi arizo mba mbabwira nicyo gikoma cya mbere kiryoha kirimo uruvange rw'amafu 7 atandukanye kirimo amata kirimo n'umunyu ni igikoma cy'abasirimu kihagazeho ariko ntigihenze cyane sibazi karito y'ibiro 12 ukayigura ku 30. Ntabwo biba bikomeye namwe ntimugakabye gukunda amafaranga hamagara 0798 58 0856 abantu rero muba muri mu ntara aho kitaragera ari ibiganiro ndimo n'umukire rwose vuba ndavugana namwe ngiye gikoma ngi nkibazanira vuba ndashaka kuganira n'umukire ngiye nkajya mba nkifite aho uri nka kikoherereza ahariho hose mu gihugu cyane rwose yego reka twigire mu kiganiro hari kuri World Radar nibo banditse ko perezida w'Ubushinwa Xi Jinping ari guteganya gusura Korea y'Amajyaruguru guhera mu cyumweru gitaha ni mu ruzinduko rushobora kuba imwe mu nama zikomeye cyane hagati y'ubutegetsi bwa Beijing ndetse na Pyongyang mu myaka myinshi ishize raporo zitandukanye ziravuga ko amatsinda mu by'umutekano ndetse n'abashinzwe protokole b'Ubushinwa kuri ubu bamaze kugaragara i Pyongyang mbere y'urwo ruzinduko rushoboka ni ibintu bikomeje gufata inintera kurushaho aho hari gahunda nshya y'ubufatanye bukomeye hagati y'Ubushinwa na Korea y'Amajyaruguru aha uru ruzinduko rw'aba bategetsi nakwita ko bakomeye cyane ku isi mu bijyanye n'ibitandukanye haba mu buryo bw'imbaraga hari inzinduko n'ubundi zimaze iminsi hari uruzinduko rwa Trump mu Bushinwa
Yego. rwakurikiwe na Vladimir Putin mu Bushinwa. Yego. Kuri ubu ngubu noneho na Xi Jinping agiye muri Korea y'Amajyaruguru. Ni abakomeye ku isi bari kugendagenderana. Ni iki kirimo hano? Ishusho ngari waduha y'izi nzinduko zitandukanye iteye ite? ishusho ngari ni Ubushinwa buri gushaka guhagarara muri santire ya diporomasi. Ubushinwa kuri iyi nshuro bukoresheje approche itandukanye n'iy'Abanyamerika. None bari gushaka ko diporomasi y'isi bazengurukaho. Sinzi muri kumva icyo kintu ndi kukubwira. Abanyamerika hari uburyo bahisemo ko ibintu bazajya babikoresha imbaraga, gukubita, gusekura, noneho bakareba yuko ibintu bizajya bigenda mu buryo bashaka. Abanyamerika. Abashinwa bo bahisemo ko bazajya batwarisha isi ubukungu bwabo, inguzanyo, ishoramari, gukorana, ariko ntibakwivangemo mu byo wikorera, mu byemezo bifata bya politike. Ibyo byatumye Umushinwa yisanga ari nkenerwa cyane. Ari nkenerwa kubera production nini kandi ihendutse. Ari nkenerwa not only kubera production but also kubera ishoramari. Ari nkenerwa kubera ndavuga ishoramari ashora mu bindi bihugu notiwe mu rugo. Ari nkenerwa kubera icyo ari cyo mu isi, imbaraga afite, umunyamuryango uhoraho mu kanama karoni k'umutekano. Yego. Uyu munsi rero Ubushinwa burashaka ko isi ibuzengurukaho mbere na mbere. Burashaka kuba aribwo buhinduka papa na uncle w'ibihugu byose byangana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yego. By'umwihariko bya bihugu bisanzwe bifite ubushobozi bwo kwihagararaho. Sinzi buri kubyumva. Uyu munsi Ubushinwa bufite ijambo rya nyuma ku gihugu cy'Uburusiya. Nyamara Uburusiya busanzwe ari igihugu gihangana cyane na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Cyane. Uyu munsi Ubushinwa bufite ijambo rya nyuma kuri Iran. Igihugu cya mbere mu isi cyangwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kurusha ibindi. Uyu munsi Ubushinwa bufite ijambo kuri Korea ya Ruguru. Kuki nkubwira ngo uru ruzinduko cyangwa se uru rugendo rwa Xi Jinping muri Korea ya Ruguru ni uruzinduko ruvuze ibintu byinshi cyane. Xi Jinping yaherukaga muri Korea ya Ruguru muri 2019 niba ntibeshye. Hari hashize imyaka 7 Xi Jinping atajya muri Korea ya Ruguru. Yego. Anajyayo muri 2019 niba wambyibuka neza, hari hashize imyaka 14 nta wundi mukuru w'igihugu w'Ubushinwa ujya muri Korea ya Ruguru. Nyamara iyo ugiye kureba mu mateka, Ubushinwa na Korea ya Ruguru ni pete na kidore. Ndetse n'uyu munsi abajyayo baraba bizihiza imyaka nyirango 65 basinyanye amasezerano yo nakita comprehensive agreement y'ubwumvikano n'ubwuzuzanye kwa ndabyitanya. Uyu munsi ariko akaba agiye mu bihe biri critical. Ni ibihe mu isi yari intambara nyinshi. Yego. Ni ibihe ibihugu biri kwigwizaho kirimbuzi. Ni ibihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri kugenda zagura aho zishyira akagufu naho zishyira ibibazo. By'umwihariko Ubushinwa hariya muri mwabiriya bice uzasanga Ubushinwa buhafitanye ibibazo n'Abayapani, bujya bugira gutya ntibwumvikane na Korea y'Epfo, Korea y'Epfo itumvikana na Korea ya Ruguru. Rero Xi Jinping kujyayo ari guteka ibintu biremereye kubera ko turi mu kwezi kwa gatanu. Yego. Mu kwezi kwa kane Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubushinwa witwa Wang Yi yari yagiye hariya muri Korea ya Ruguru. Bimwe mu bintu mbona bijyanye Xi Jinping muri Korea ya Ruguru harimo mbere na mbere kugira ibintu bumvikana bihura n'igisirikare. Icyo kintu muzakibona ko mu bintu baganira ibintu by'umutekano bitabura. Ndabishingira ku ruzinduko rwa Vladimir Putin muri Korea ya Ruguru n'urwa Xi Jinping mu Burusiya. Uburyo Xi Jinping yahaye Uburusiya intwaro nyinshi batatekerezaga ko afite, sibyo? N'ikoranabuhanga ry'intwaro, na nyuma akaza kubatabara mu gisirikare, nabo bakamuha access kuri satellite. Buriya Korea yari yaragowe n'ibintu byitwa satellite. Barazigiraga ariko zitari efficace, Abarusiya babafasha kuri iyo ngingo. Icyo kintu kirimo. Ariko ikindi kintu ndi kubona, ndabona haraza kubaho raporo y'uruzinduko rwa Donald Trump mu Burusiya
ikintu ubona ko Donald Trump mu Bushinwa. yego no Donald Trump mu Bushinwa ikintu ubona ko Xi Jinping ari kugerageza guha raporo abambari be. Umwambari navuga ngo atahaye raporo mu buryo bweruye ni Iran, kuko Iran yo yabanjirije yo Putin nako Trump. Iran yarabanjira babwira iti noneho muze tubanze tuganire, tugende ibintu byose tubyumvikane, ibintu byose bize kugenda neza. Icyo kintu baraza kukiganiraho, ariko barakiganiraho bashaka iki mbere na mbere. Umuntu witwa Kim Jong Un amaze iminsi ari gusuzugura Donald Trump akanga ko bahura. Ndabona Xi Jinping uru rugendo arugiye kurukora Donald Trump abizi, ndetse ashobora kuba hari n'ubutumwa bwa Trump aza kuba afite kuri agenda ye amubwira ati hura n'umuntu witwa Donald Trump. Yego. Trump ageze ku butegetsi muri iyi manda ye ya kabiri, navuga ngo akaba ari na perezida wa 47 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri iyi nshuro. Yahuye n'abakuru b'ibihugu byose bavuga by'abadversaire ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ukuyemo Iran bari mu ntambara. Vladimir Putin barahuye, Xi Jinping barahuye, ariko Kim Jong Un byaranze. Kandi ubyitegereje muri manda ya mbere ya Donald Trump 2016 no yego 2016 kugera 2020 Trump yahuye na Kim Jong Un inshuro zishobora kuba ari 2 cyangwa 3. Ndibuka muri 2019 Trump yahuye mu kwa gatandatu, yasuye Korea y'Epfo. Amaze gusura Korea y'Epfo ahurira na Kim Jong Un muri DMZ, ariya bita muri demilitarized zone. Yego. Ni umupaka uhuza Korea y'Epfo na Korea ya Ruguru, ukaba umupaka urinzwe cyane, ariko kubera nyine iyo conflict Trump arinjira abonana na Kim Jong Un, yageze ku gice cya Korea ya Ruguru. Ndetse biba byinjiye mu mateka yuko abaye perezida wa mbere wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika uhuye na perezida winjiye muri Korea ya Ruguru akiri ku butegetsi. Bari baranahuye muri uwo mwaka mu ntangiriro ngira ngo Hanoi. Simbuka n'ahandi baba barahuriye hatari muri Vietnam. Rero kuri no nshuro byari byaragoranye. Ndikubona nyuma yo kuvayo kwa Xi Jinping, Trump ashobora kugerageza kuba noneho yabonana na Kim Jong Un. Kim Jong Un uri gukora intwaro nyinshi, uri kugerageza intwaro nyinshi, akaba ari umuntu navuga ngo kuri no nshuro noneho abashinwa basanzwe banafatanya, basanzwe banakunda, ni umuntu kuri no nshuro navuga ngo ugiye kuganira n'Ubushinwa hari icyo yamara ku meza. Ikindi kintu utakibagirwa hano, niba Ubushinwa bufitanye conflict na Taiwan, Taiwan iterwa inkunga na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yego. Xi Jinping akaba ari gusura igihugu cya Korea ya Ruguru kiri hariya. Ni message ari gutanga, ni message yo kwerekana ko hari alliance idatangazwa, sibyo? Ni igihugu nucleaire cyo kimwe n'Ubushinwa. Cya kabiri ni message kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo kubabwira ngo ntabwo turi twenyine muri no zone, kandi dushobora kugena ibiza kuba. Hari nabyita icyo nakita regional diplomacy and geopolitical positioning, ni ukuvuga ngo mu karere nimba dufitemo abanzi tubyarirwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ese abahari bo bangana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika turi kumwe gute? Iyo ni message ishobora gusobanurwa n'urugendo gusa. Ni nko kubwira Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo we set the agenda. Ejo nibwo nahoze nkubwira ngo, cyangwa ni twebwe tugena ibiza kujya mbere. Ejo nibwo nahoze ndi kukubwira uburyo Ubushinwa busa nk'ubwatangiye kwerurira Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko guhangana ntacyo bibatwaye, bitandukanye nuko ibintu byamye. Yego. Kera Abashinwa basaga nkaho Leta Zunze Ubumwe za Amerika itontoma bakazingira umurizo mu maguru. Ariko ubu babona ko biteguye kwerura bakabwira Amerika ngo no, you can't bully China. Fata urugero, ejo Donald Trump ajya mu Bushinwa, yitwaje ibinyacumi by'abamiliyarderi cyane. Yari yategetse ko Abashinwa ngo bagomba kuzagura indege za Boeing 200.
sibyo yego uze kundebera ibya Boeing inkuru zigezweho uze kureba ino kompanyi ya Nvidia cyangwa se ngiye nkunda kwita Nvidia irakaze cyane kandi isi iri mu ntambara za AI yego yari yajyanye na Johnson kandi uyu Johnson Huang igishinwa kizi kubi ni umuntu rwose wakabaye hari yagenda yisanga avuna umuheha bakamuha undi abashinwa bamubwiye bati reka ntabwo bikunda bivemo ntabwo tubijyamo rwose ibyo bintu ntabwo tubirimo bamunaniye navuga ngo muri politiki iri moderne cyangwa se mu isi ya vuba aha ya politiki umugabo witwa Xi Jinping agize icyo nakita the most sophisticated week cyumweru kiri busy cyane cyumweru yakiriyemo perezida Donald Trump sibyo acyakiramo perezida Vladimir Putin acyakiramo perezida wa Serbia none bise bitangazwa ko bagomba kuba bajya muri Korea muri Korea ya ruguru ntabwo biraba exact ngaragero ryari bamwe ibitangazamakuru bimwe biravuga mu mpera z'uku kwezi ibindi biravuga mu ntangiriro z'ukwezi gutaha nta muntu n'umwe uzi ngo ni ryari 100%. Abarusiya bo baracyari kwifetera umubano wabo n'Ubushinwa nahoze mbona minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Uburusiya Dmitry Medvedev ndetse n'umuvugizi wa Putin Dmitry Peskov bavuga ngo umubano w'Ubushinwa n'Uburusiya ni umwe ndetse ngo basangiye igitekerezo cyo kuba bafata ya uranium ya Irani bakaba bajya kuyibika mu gihugu cy'Uburusiya gusa Mojtaba Khamenei cyangwa se Ayatollah Mojtaba Khamenei aravuga yuko rwose we ntabwo izasohoka ibyo gusohoka ntabwo abikozwa ntabwo ibyo kuba bayisohora bikozwa ariko abaho bari kuvuga ko ngo mu byo uyu mubano urimo harimo no kureba uburyo bashobora kugira gutya bakajyana iriya uranium mu gihugu cy'Ubushinwa ubwo kandi kantu navuga nari nibagiwe hano nuko Ubushinwa bushobora gutereta Kim Jong Un intwaro zo guha Irani ku mpamvu zo kwirinda ko intwaro zabo zizajya zigaragara hariya noneho ibintu bikagenda birushaho kuba nabi mu mubano wabo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagahitamo gukoresha za Korea ya ruguru n'ubundi idafite ikihomba aba bakuru b'ibihugu bakomeye cyane bari guhura gutya nyuma Trump ahavuye nk'uko wabivuze ko uru rugendo n'ubundi rwa Xi Jinping adashobora kujyayo n'ubundi Donald Trump atabizi ku rundi ruhande ntago bashobora kuba bari guhererekanya bimwe mu byo n'ubundi Xi Jinping bwa mbere yaganiriye na Donald Trump dore ko ari we waje bwa mbere n'ubundi bitewe n'uko ukurikiye neza ugakurikirana n'ibitangazamakuru n'ubundi amakuru agenda aturukayo urebye usanga aba bategetsi n'ubundi basa nkaho kuri side bari kuri side imwe n'ubundi ku gihugu cya Iran ntago hashobora kuba havamo nanone kugira ibyo bemeranywaho cyangwa se kugira ibyo bavugaho bakaganira bakaba bakopoza ku byo Perezida Donald Trump yasabye cyangwa se yumvikanye na Xi Jinping. Abategetsi sinjajwa ntabwo bashobora kuganira ibintu byose baganiriye ko hari n'ibyo baba baraganiriye bireba amabanga y'ibihugu byombi ariko ntabwo buri by'abaciraho ku mayange nk'abambari be ntabwo ako kabura rwose nk'abambari be abagomba kubareba akavuga ati yewe buriya nubwo twaganiriye nawe bimeze gutya na gutya kandi ibi biri mu nyungu zacu biriya biri mu nyungu zanyu biriya ntabwo ako kantu kabura. Yego tuvuye none ku byanditswe uri kubona bano bategetsi bombi mu guhura uruhare rwabo none kuri iyi ntambara ya Iran ruri buze kuba iyihe mu kugerageza kuyihosha cyangwa se kugira ibyo bongera? Uruhare nuko mbona Ubushinwa mu ntwaro buha Iran kuri no shura ashobora kuzamo Abanyakoreya kuko Ubushinwa basanzwe bafite inzira n'ubundi bagezamo Iran intwaro Korea ikagize shipping zijyana mu Bushinwa Abashinwa bakaziha Iran atari uko Abashinwa babuze intwaro baha
atari uko abashinwa babuze intwaro baha irani ahubwo nyine kuko bakeneye guhunga icyo kintu cyo kuvuga ngo intwaro nizigaragara hariya ko ari izacu, noneho bagire gutya irani babe bayiha intwaro zitari iz'abashinwa. Amerika ninazibona cyangwa nibabona bazirasha ahantu, yego, Amerika ntigire gutya ngo ibishyuhemo cyangwa se ibisariremo. yego. Hagati aho nahoze ndeba kuri Open Source Inter, banditse ko umunyapolitike akaba n'umunyamuryango ukomeye ushyigikiye ubutegetsi bwa Iran yitwa Al Golaki, yavuze ko Amerika kuri ubu yashyikirije Tehran gahunda nini n'ubundi ikubiyemo ingingo zimwe zigomba gukurikizwa mu biganiro. Izi zirimo nko kongera kuganira ku gufungura iyi nkomane ya Hormuz, kurekura hafi miliyari 25 z'amadolari bingana na 25% by'umutungo wa Iran wafunzwe. Hakabamo kwemerera Iran kugurisha igitoro mu gihe cy'iminsi 30. Hakabamo ndetse no kohereza uranium ya Iran hanze y'igihugu. Hakabamo no kwemera ko Iran ikomeza gutunganya uranium ariko ku kigero cya 3.67%. Nk'uko uyu Golaki abivuga, Iran yasabye ko ibi byose bibanza n'ubundi kugenzurwa mu gihe cy'iminsi 30 mbere y'uko Tehran ibisuzuma ikaba yanakwemera gusubira mu biganiro n'ubundi bakaganira ku birebana na nucleaire. Aya izi ngingo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikomeza gushyira hanze ziri buze gutaniraho n'ibya mbere, bisa nkaho nta nisano bifitanye, sibyo? Nuza kureba uraza gusanga Trump arabizi ko na nyuma y'ibyo ari gusaba Irani hagomba kuza kuba ibindi biganiro birenze ibingibi. Barabizi ko ibyo asaba bidahagije ngo biboneke. Uzi impamvu? Uze kureba mu bitangazamakuru bitandukanye, hari inkuru zivuga ko Donald Trump yamaze kumenyesha Benjamin Netanyahu uyobora Isiraheli ko bipfe bipfuke agomba kwigengesera ibintu byo kurasa kuri Iran bari bumvikanye, akaba bishyize ku ruhande kubera ko bana Iran bagiye gusinya icyo yise letter of intent, ni nk'urwandiko rwerekana ubushake bwo kumvikana. Noneho muri iyo letter of intent Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikayisinya na Iran ikayisinya, bakahita bumvikana ko nta kintu na kimwe gishobora kurogoya ibiganiro byabo, kahubwo bihaye indi minsi 30 yo kuba baganira. Noneho mu biganiro cyangwa se mu mishyikirano iri intense, ibyo bihita bikwereka aho Trump ahagaze. Nureba mu bitangazamakuru, nushaka wandike muri Google, wandikemo ngo Trump is willing to wait for some time. Sibyo? Trump yari yabwiye Iran ngo ndihanganye kubera ubusabe bwa Katari, Arabia Saudite na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Atariko nategetse minisitiri w'intambara wanjye Pete Hegseth, ntegeka n'umugaba w'ingabo cyangwa se umuhuzabikorwa w'abagaba b'ingabo General Dan Cain ko baryamira amajanja, kuko ibi ngibi ntangaje biramara iminsi 3. Ibintu mvuga abantu hari mwese mwarabibonye. Yego, iminsi 3 yararenze ntiyarenze? Yararenze. Kubera ko ni Trump uko mbibona usa nkaho yamaze kubihirwa na coercive diplomacy yakoresheje muri iki kibazo. Muri kwa kubihirwa na coercive diplomacy cyangwa se diplomasi yo guhungeta muri iryo jambo, arya narikibye kwa bandi guhungeta banza ari kwa Gasuku, arigiye kwa kubera kumara umwanya munini ku mbuga nkoranyambaga, bino byacu bijya binaniza nkumva ndarushye, nakumva ndushye nkajya ku mbuga nkoranyambaga. Rero iyo mbuze za filime za AI mpita njya gushaka bano bavandimwe bandi baba batwika abantu bari kotsanya abandi bavuga ngo ngiye ngufite episode episode 100. Hari n'abandi bakubwira ati no gukora ibiganiro mparabitsi. Ibiganiro mparabitsi, iyo hajemo ibiganiro mparabitsi burya rero mba ncanye maremare, mba mpari cyane, sibyo? Ariko ntabwo mba mbishyigikiye, mutagira ngo hari igihe uriya
umusazi wundi aragusetsa ariko wowe wagutera intimba. Ni bya bindi by'uko biba ari ibyago biri gushyikira abandi bitarakugeraho ukabirangariraho. yego Sinzi aho nabikuye rero ibyo bintu byo guhungeta, ariko mpita mbifata ku rwego ahantu hose mbikoresha ukagira ngo ni ibyanjye, ukagira ngo ni njye muntu wabiremye. Trump iyo diplomasi yo guhungeta irasa nk'iyamuhombeye. Urebe guhera mu kwezi kwa kabiri, no, uhere mu kwezi kwa 11 kwa 2025 ya myigaragambyo itangira yo muri Iran. Ni Trump avuga ati ndaje mbatabare, turi mu nzira. Ati muragira abantu mumanika, ndabagwa nabi Iran ikabamanika. Ati abantu mwigaragambya yewe muhumure turi mu nzira. Wibuke umugabo wayoboraga CIA Mike Pompeo bavuga ati we even salute Mossad agents muri kugendana, sibyo? Bakagira gutya ibyo bigashira. Biraje mu kwezi kwa mbere tubwato buraje, mushatse mwakora deal birananiranye. Ibya deal bivuyemo hateguye ibiganiro ntibumvikanye, atangiye intambara, agategeka mufungure Hormuz ejo, Hormuz bikanga. Ejo ati noneho nimba mwanze gufungura Hormuz ndashyiraho blockade. Oya ndategura, ati ndohereza ubwato bwanyu ndaburoha Hormuz, ubu nitwe tuyifiteho control 100%. Bikanga. Ni Trump ugiye usigaranye gukangata, ariko ibyo yashakaga byose abona bitari gukunda nyine. Akaba ari guhindura inzira. Ni nayo mpamvu mwabonye ibintu byo muri Cuba, aha banze turi bigaruke mu bindi biganiro. Ibintu byo muri Cuba Trump ari kwirukamo bishingiye kuri frustration y'intambara ya Iran. Nibyo hari indi migambi afite, ariko ntabwo abikoze timely ku gihe bashakaga kubikorera. Ubirebye nta nyine nawe ubwe biramutunguye. Rero ntumbwire ngo Trump ibintu ari kuvuga cyangwa se ibyo ari gukora hari aho biri buze guhurira n'ibyari bisanzwe. Witegereje neza ibihe Trump ari kunyuramo magingaya, naho ikibazo n'ubundi na Iran akigejeje, naho cyatangiriye, n'iminsi ishize ikomeje kuba myinshi kurusha uko n'ubundi abanyamerika babibonaga. Urabona Trump kuri iyi nshuro iki kibazo ari buze kukikuramo gute? Trump asa nk'aho intambara uko iminsi ishira irushaho kumugora. Nawe ubwo wamubaza ngo uzayisohoka mute ntiyabibona. Kandi bareba ku ruhande rwa Iran bakeneye ko intambara imuhenda cyane ku rwego asanga kuyikomeza bihenze cyane. Nyine bakeneye ko ihinduka intambara ihenze cyane. Niyo mpamvu bo ujya kubona ukuntu baravuze bati rega turabizi ko muri Hormuz hari n'ubwato buca munsi muri Hormuz, turabizi neza. Nako amakabule atwara internet. Amakabule atwara internet vuba aha tuzayaroha yose muzasanga yashiriye munsi y'amazi muri Hormuz. Okay? Ati vuba amato tuzaba twayamazi nako amakabule ya internet. Mu gihe bari muri ibyo kumva baramubwira bati ariko burya hari ibyogajuru biri hano mu kirere kandi dushobora kurasa, bakanamubwira amazina yabyo naho biri, ukumva ko nyine ibyo bavuga babizi. Trump yajya gutereranya inama z'abahanga yababaza bakamubwira ati ibyo bavuga nibyo koko birahari, bagatunga agatoki Ubushinwa ngo nibwo bwabahaye access. Mu gihe ibyo bitaratera kabiri Iran ikamubwira iti aha dutangira intambara twe twarababwiye ko izahinduka intambara y'akarere kose. Kandi byarabaye. Twarashe Kuwait, turasa Bahrain, turasa Jordania, turasa Israel, turasa Qatar, turasa Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, turasa na Arabia Saudite, Iraq n'ahandi. Twarabikoze ntitwabikoze? Mwarabikoze. Okay. Noneho vuba aha inzego zanyu z'ubutasi nizo zisohoreye amakuru ko Arabia Saudite yaturasheho ndetse na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu zaturasheho. Kuri inshuro nimwe uburi bitero kuri twe, we will extend the war beyond the region. Ni nko kuvuga ngo intambara no tuzayirenza akarere yari irimo, kandi tubifitiye ubushobozi kubera yuko dufite misile zishobora kugera muri kilometero 4,000. Turacyafite intwaro ndetse turacyanafite strategic allies. Amerika ibyo yabibara ikabona nibyo, ariko nanone Trump akabona intambara ntabwo aza kuyisohokamo gutyo gusa. Niho rero bikoreye ababona ibintu bimugoye. Nawe uyu munsi ntazi ibiza kugenda. Icyo Trump aza gukora araza kureba zabo robbing farms, icyo zimutegeka, areba abandi bahanga banariza, ariko sofa nabo ntabwo bazi uko ibintu bimeze.
nk'ubu Marco Rubio yahoze asubira gutakambira ibihugu bya OTAN, yego, sibyo? Muri uko gutakambira ibihugu bya OTAN ibirimo Ubufaransa n'Ubudage byongeye kumusubiriramo ko bidakunda, bongeye kumusubiriramo ko bidakunda, birimo Ubufaransa n'Ubudage ko OTAN yajya muri Hormuz gukoresha ingufu hariya. Situation rero nimba uko ibimeze aba ari ibintu bigoye cyane. Nk'ubu tuvugana kuri Al Jazeera hari inkuru iri breaking ivuga ngo breaking news, Donald Trump amaze kuvuga yuko Iran iri kugenzura ibyo babohereje kandi yiteguye kuganira nabo. Ko nyine ngo barabyiteguye kuvugana na Amerika neza. Reka mbaciremo nk'inkuru ziri hano zihererekanya zivuga kuri ibi bintu. Noneho uhita ubona ko Amerika isa nk'itazi igikurikira. Ni inkuru imwe ariko ikomeza irimo inkuru nyinshi zanditswe n'abanyamakuru Ellis Gijevoli, Gillian Kessler Damour na US Side Siddiq. Sibyo? Ifite umutwe muri rusange uvuga ngo Tehran reviews US peace proposal as fear of war rises. Bati Tehran ubwo ni Iran bavuga iracyari kugenzura cyangwa se iri kwiga ku mushinga w'amahoro wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe ubwoba bw'intambara bukomeje kuzamuka. Iran's foreign ministry says Tehran is reviewing Washington's latest response to a proposed ceasefire framework after several rounds of message exchanges mediated by Pakistan. Sibyo? yego, Bati minisitiri y'ububanyi n'amahanga yo muri Iran yatangaje ko iri kugenzura umushinga w'amahoro w'agahenge wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma y'uruhererekane rw'ubutumwa bagiye bahererekanya binyuze muri Pakistan. Iyo ni inkuru ya mbere. Ya kabiri, global condemnation is glowing after Israel's far-right national security minister Itamar Ben-Gvir posted a video of himself taunting abducted Gaza aid flotilla activists as they were being mistreated by Israeli prison guards. Uribuka ya video yabaye shared na ministry w'ingabo w'umutekano muri Israel, Ben-Gvir muri Israel. Yego. Wabonye ko yateje ibibazo kubera ko bari abasirikare bari gukorera ihohoterwa imfungwa z'abanyapakistani bafatiye muri bwa bwato. Sibyo? Noneho ibihugu byose byabirakariyemo bamereye nabi. Na Benjamin Netanyahu kera kabaye ibintu tutamumenyereyeho. Yagaragaye n'ubundi yarakaye. Baravuga ko atari umuco rwose ukwiye abanya-Israel. Ahita nategeka ko n'abandi bose bafashwe barekurwa. Yaba atari kumwe nawe yakabaye mweguze. Iriya ni systeme nk'imwe ya Tshisekedi. Ubuse Sylvain Ekenge Bomisaresi nakubwiye nti baramuvana mu nshingano ariko nta kintu bazamugira. Yego. Okay. Iyo ni inkuru ya kabiri. Aha bati Iran's new Persian Gulf Strait Authority has announced the establishment of supervision area in the Strait of Hormuz that requires a permit for transit, stating that passage without permission will be considered illegal. Israeli attacks on southern Lebanon have killed more than 20 people, according to the Lebanese Health Ministry and media, as ceasefire extension agreed upon between Lebanese and Israeli officials continues in name only. Uganga gahenge kumvikanwe na Israeli na Liban gakomeje mu mvugo gusa, ariko noneho igihari Iran yamaze sibyo gusetinga ahantu amata azajya aca akagira n'ibyo asabwa uhanyuze bidakurikije amategeko akazwa. Ngira ngo babonye ko Iran iri kwigamba ko none hatambutse amato yayo 23 muri Hormuz, mu gihe Amerika ivuga ko kuva yashyiraho ya blockade hamaze gusubizwa inyuma amato 80. Hano Iran turacyakomeza ku nkuru zihari zikwereka ngo ntawuzi ngo niki gikurikira mu by'ukuri, baracyatubyinisha kamucerenge. But we will get it, says US President on Iran's enriched uranium. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yongeye kurahirira ko bazatwara iriya uranium ya Iran. Ati look, we are going to make sure they don't have a nuclear weapon, or we are going to have to do something very drastic. I believe when it's put to the people of our country, they will all agree we cannot let Iran get a nuclear weapon, he told reporters at the White House. Yabwiye abanyamakuru ko nta uzongera
ko Iran itazagera kuri kirimbuzi, ko bazayisohora hariya ku neza cyangwa ku nabi. Ukamenya ko Ubushinwa n'Uburusiya bo bavuga ko bamaze kumvikana na Iran ko iriya uranium ari Abarusiya bazayijyana. Sibyo? Yego. Trump aho ngaho ntabwo azi ngo nibiki bikurikira, ndacyari gukomeza. Iran inkuru zimwe zasohotse zivuga ko Mujtaba yavuze ko ntawe uzakora kuri iriya uranium, ariko hanasohoka izindi zivuga ko ntacyo Mujtaba bimutwaye. Tujye mu bindi bitangazamakuru. Barakubwira ngo more than 60% of Americans oppose Iran war as Trump approval slides. Aha. Hari ubwoba bw'uko intambara yakubura. Ariko noneho hari ibyago by'uko kongera kubura intambara byashyira Trump mu byago. Bari kukubwira ngo hejuru ya 60% by'Abanyamerika ntibashyigikiye intambara kuri Iran, mu gihe igikundiro cya Trump kiri kugenda kigwa. Yego. Njye nababwiye ngo hano we deal with facts. Abantu bajye muri Fox News, hari ikusanyabitekerezo cyangwa se poll bakoze ryerekana ko Abanyamerika 60% badashyigikiye intambara. Mu kwezi gushize bari 55%, noneho 91% by'Abanyamerika, ko muri Amerika naho ubukungu bumeze nabi, baravuga yuko iyi ntambara yabashyize mu bibazo by'ubukungu. Donald Trump agakomeza, ubwo nsubiye muri Al Jazeera, mvuye muri bya polls, ko Strait ya Hormuz cyangwa inkomane ya Hormuz ubwato bugomba gutambuka hariya nta kintu na kimwe buciwe. Ni Trump. Mu gihe Iran ivuga ngo ubuzatambuka, sibyo? Izaburasa. Ejo hari nubwo barashe ahubwo bwanze kubahiriza ibyo Iran busaba bwo kubanza kwishyura. Aha. Ubwo sindagaruka ku ntambara za Trump na OTAN. Aracyavuga ko atanyuzwe na OTAN, kavuga yuko OTAN ari nziza ku Banyaburayi ariko bamutenguha. Hari ibintu byinshi hano rwose, byinshi. Mbonye kwa Marienhofer nawe n'ubundi yakomeje kuri icyo cyo kwaguka kw'intambara, ikava mu karere Iran ikaba yayagurira mu bindi bice. Yanditse ko Iran yavuze ko ishobora kugaba ibitero ku birindiro bya gisirikare bya Amerika biri mu Bugereki, Romania ndetse n'Ubudage. Uti Iran yavuze ko ishobora kugaba ibitero ku birindiro bya gisirikare by'Abanyamerika biri mu Bugereki, Romania no mu Budage, mu gihe amakimbirane hagati yayo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se Amerika na Israel byakongera n'ubundi kuyishozaho intambara. I doubt. Simbitekereza ko yabitinyuka, kuko kubitinyuka icyo byaba bisobanuye mu bundi buryo. Yego. Byaba bisobanuye ko irashe kuri OTAN. Kandi article ya 51 muri OTAN ivuga ko urashe kuri OTAN abarashe ku bihugu byose bya OTAN, urashe ku gihugu kimwe. Yego. Rero nkabibona nk'ibintu byaba ari ukwishyira mu byago. Yego. Hagati aho kandi n'ubundi nyiri kwa Marienhofer aravuga ko ingabo za Pakistan n'ubundi ziyobowe n'umugaba mukuru wazo ziri Tehran mu bikorwa byo kugabanya ibitandukanye n'ubundi hagati y'impande zombi imbere y'itangazwa ku mugaragaro ry'amasezerano y'ubwumvikane hagati n'ubundi ya Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, babifashijwemo na Pakistan ishaka kubanza kuganira na Iran. Kuba Pakistani yaza muri Iran izanye n'ingabo, wenda n'ubundi umugaba mukuru w'ingabo we ari mu buhuza, niki bisobanuye? Ni ntabwo ariko ntabwo kuba umugaba w'ingabo yaza hariya kagira abasirikare bamuherekeza ntabwo bisobanuye ko ari ugufasha mu gisirikare. Yego. Oya. Ntabwo ari ugufasha mu gisirikare biriya. Igihari bashobora kuzana abasirikare kuko mu biganirwa harimo ibintu bya gisirikare bizakenera ibintu bya gisirikare bizakenera analize zinjiye imbere za gisirikare n'ibindi. Ntabwo rero ari ukuvuga ngo baje kubafasha mu buryo bwa gisirikare, ahubwo ibyo byo gusinya uri kumva. Yego. Simbizi ibyo byo gusinya, wita ibyo gusinya nona. Ibyo byo gusinya ntabwo ngiye mbyiteza aka kanya, ndabona bigifite umwanya abantu batarasinya.
simbizi intambara irarimbanyije. biracyafite umwanya rwose abantu batarasinya. Reka dutegereze turebe, ngiye ntabwo mbyiteze nona kandi ntabwo nakubeshya. Yego. N'ubundi munsi nabonye Mario Noforo yongeye akandika ko umuvugizi w'igisirikare cya Iran Yego. yaburiye Amerika ko rwose bashobora kuza kuroha amato yayo y'intambara. Ntabwo ari ibyo gusa, sibyo? Na Marco Rubio amaze kuvuga ko Iran kuba iri gusoresha ubwato bwose bunyura hariya bihabanye n'inzira cyangwa se n'imigambi y'amahoro. Ibyo nabyo hari icyo bivuze. Yego, Yves Nyemerera tugushimire. Niyo kugushimira wakoze cyane. Yego, ubwo dushimire nabo twabanye kuri Nkuye mu Ruge Yves Official, ibiganiro n'amakuru birakomeza.